sang masuk ke nomor lai spa lai pun riu, lai spa lai pun riu. Kamdame kat bang alat nilarung hagane kat thayo basan bagabor jisu kanang pin seizo yengi baro ban pin krai naga binda ka paska iduai naga binda ki bapangi bashitam baro iduai naga binda bar ki jing dumushi meshi mechani ha kerteng upa badukon badomen siyam bakoid amen ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bar ka jingi jongo blay lem bar ka jingi asulok jongo men siyam bakoid Kindon, rank hard but pi barra. Tungin sangesh por ben kuslai halap ki pop barra. Ngidang yasno na ka jimpule. Kumno ki briu ki kinos niyo yakiwe. Kumno ki tarais niyo yakiwe. Kumno ki pai ki briu ben pindrem klam dao. Kane kalonga juk kabaminda. Ngirungi imhaganegel dukam. Kalam sauto yaga jing shisha. Ngipin sausi yakiwe. Ikran bain yakiwe. Ikran thad buram yakiwe but jisu udang peit ingi wei pei wei hadu kat no ngi wan raga jing sosi haki inga sem jongi lese da ka tin ka tili da ka jing le jongi lemba ka jing le sting jongi ila pen sosi yakiwe do toin jongi bunsi ko himen ko para sange shi por ben ko slai hala ka donur ka men siem jongi hala baro jai ki pop ki bangilele ka wan ra jing sosi ka jing jot haki inga sem haki imla sana Disubei map yangi side kud yangi lakini ki popara ke bangirale baka jingis nejo me nang penim yangi iwei pa iwei ngapla oblei konan korbara pada hapdi konmen kobara bangirale poshibul me daki jim korka daki tin daki kam daki jingle fresh daki jingle pala changa daki jingle pala changa daki jingle pala bakra changa Makatan kakari Maria berkui Kabaya isa kateswati Yaki angel berkin kui Badia bi kohimen kopara Banduai nagabindar sanga How try ublay jungi Ublay badan bor baru nis ne yangi Badandala mapigi pop jungi Unyalam yangi shaka jingi mbam jukut Amen
inya duwai nagabinda para ke jing tumu jangi jing tumu shime duwai nagabinda ki barun haki hospital ki ba pangjur ai ba ka bor jesu kanang traikam hapo jangi hakamet jangi hagi dawai baro ka bagiti ai ka jingi du jesu kanang pen seiso ki pen kuri ki pen khoi pen khiai ki koblei me uba da ka jinga e jame kabangim la champang la pensius pa yengi da bara ka jingkar ko to ai bangin jam na ka barim shaka batimai ba en pen krayangi na ga benda ka buram jangka ki ma bani da utrai jangi u Jesus Christ ko jame uba im ba sen sha ren ka bat me ha ga jingelong khawei jang men sim ba kui ublai junom la junom Amen. Kajing pule na ka kitab u Daniel nong ye thulupa. Ha kitu kisngi upaid ba patlang ulapan rem ye kasusana banyap. Te kasusana kalaperta da kasur bajam kaong. Ko blei bom cukut uba itu syaya ka kabari. Uba tip ya ki e shua bakin jia. Metip bakine ki breu kilasaki lamler persya yanga. Te menta ngadai banyap. Penban ngamsyam le satya ya kitu ki e. Bakila parap dakat persya yanga. Utrai ulayos nyaw ya kacing yam jongka. Bat haba layalam ban penyap no ya ka. Ublay ula persat ya ka mensim shida jong uwe ukena samla. Ubakerteng u Daniel. Bat une ula perta da kasur bajam. Ngakut na kasnam jong kane kakentay. Baro kipat ba kilaya pai sya u bat kilaya ong. Pi ong lay kumne. Da kabayang hapdeng jongki ula ong. Hato pide ki bit tasam, pi ki kon Israel. Hato pi penrem ya ka kon kentay Israel. Klem da bishar bha, bat klem da tokit ya ki jing shisha. Tolet pai sha kachaka jing bishar. Nabakine ki brew kilasa kilam ler persya ya ka. Te upad babaro ulalet pai bak, bat kitemen kisan kila ong hau. Ale syong bat ngi, bat yatu yangi. Nabau blay ula ay hapi ya kata kahok. Hangta u Daniel ula ong haki. Penklad yaki kampaji uway na uway pat. Bat ngan satian bishar yaki. Nda la penklad yaki la kajong. U Daniel ula khot ya uway na ki bat ula ong hau. Mapi kos namba rim jong ki sngi baman. Kipop jong pi menta kilapai kela shapi. Kitu kiba pila le ha kipor menshua. Da kaba ai ya kacing bishar bom hok. Da kaba penremi kiba loy. Bat da kaba pelat suk ya kiba le kam sniu. Wat la utrai ula ong. Wat penyap ya uba loy. Bat ya uba hok. Tementa lada pila yo shisha ya ka. Hayatu hanga ya kane. Hapo uding ayu pila yo ba kia le it. Ula jubab. Hapo uding tit. Te u Daniel ula ong. Nyuma, pilalam ler persya ialah kakli, nabau angel ublay, ulayo karay na ublay, bat unsapom niya pi sisendon arlingkot. Nangta ula kenyat ya usyarut, bat ula hukum bakin ya wan yalam ya uta uweipat. Te ula ong hau, mapi usembay kanan, om jong ujuda, kajing pabriw kalapan bit ya pi, bat kajing kwa bray kalasyat ya kadonur jong pi. Dakum ne pleng pi baro arngut pi le ye ki kun kentay Israel bat kila ya le chan bat pi namar ka chingting henrei ka kun kentay ujuda kan omla sha ye ka chingboman jong pi hayatu ya nga menta hapo uding ayu pila yo kem ye ki bakia le it ula jubab hapo uding pti ubajrngam sla te u Daniel ula ong hau nyuma Piru pilalam ler persya ialah kacong kakli. Naba u angel ublay ula ap bat kawat lam jong u ban ortukra ya pi arlingkot. Kenang ban penyabdu ya pi baro arngut. Hangta uta upad ba baro lang ula risa syar bat ula yaro ya ublay. Uba pelat ya kitu kibakermen hau. Te kila yang persya ya kita kirang ba arngut. Namar da kasentur jong kihi u Daniel ula penrem. Bakila sakhilam reler. Bat kila le ya ki ka
kumba kilamut dakat banle ia kapara marjan jongki. Da kabale kot kum ka an Moses kila penyap yaki. Kumta ia kasnam balui loy la pelat em hakata kasngi. Kakten jong utrai. Isamu ya ublei. Sam arpulai nomor ruspa kendai putra. Ruspa kendai putra. P. Kajing pole naga gospel ba khuir katkum u Ioannis. Programa megusai. Ha kata kapor ujis ulalait sha ulum olip dangste prangap ulalait phai biang sha ka temple. Upait babaro ula yalum ia u te ula shom bat ula hikayaki. Kistat ain bar ki pharisi kilaman yalam kawai kabriyu ia kabalalap baka klim bat haba kila pinyang ia ka hapdeng kila ong ha ujisu konong ikai ia kanai kabriyu la yo kem namarba ka klim tekat kum ga ain u Moses ula hukum ba ia ka ba kum kanai kabriyu deban shu lentham mau mamai pat mai ong kumno sapang jongka kila ong ia kanai bandriam buit ia u pakindup iyo kem daw persaya u ujis wala dem bat wala tho dakashim priyakti jungu hakindaw bat namarba kila dem kiliya u wala yen bat wala ong haki uto uba klam pop napneng jumpi to un khawang mau ningkhong yaka rangta wala dem biyang bat wala tho dakashim priyakti hakindaw haba kila yos ngo yakane
kila leitno uwei hadin uwei stang nakibakham rangba. Baru Jesu ulasa marwei berkata kebriu kebadang yang hakmat jumu. Ujisu ulakme baru la ong hakam ko kintei hae kidong hato omdon mano bapendram yapi kala jubab omdon kutrai. Te ujisu ula ong niuma ngaru ngam pendram yapi ki leitno but what le popshu. Ka gospel jongutrai Zingaraya me Chris. Ko himen ko parapit how try Jesus Christ. Haki paro art ligi jimpule. Ngios no shapang ke jimbishar. Ngios no shapang arngu ikinde balapa pinrem. Ngios no shapang laingut kinong bishar. Ne saungut kinong bishar. Haka jimpule mintakasmi. Arngut kinong bishar bamhok. Arngut kinong bishar bahok. Kawai ka kende balului, kawai ka kende kabalepo. Kaya ka bangi ring jimmut na kane ka jimpule minta kasni. Kumno kane ka jimpule kaya rap yangi ban puson ya ka jingkrao jomupule. Niyos ko na ka jimpule ban ningkong siya susana. Ka susana kalong balului, kinombishar kilong bamhok. Haka gospel, ka kende kabala klim kalong nompop ujisu unombishar bahok. Ngiyos no haka gospel ki nombishar bamhok ki alam yakane ka nompop siya ujisu ulong bahok. Haka jutam barhim ki nombishar bamhok ki alam iyaka kende balului hakamat unombishar bahok. Don jinya serim hagane ka jimpule paro. But larangi paid binia yakane ka jimpule lezengin kirli kaya ka ba ujisu lato. Haba kibru ki bani alam yakane ka kende haba kabaki kinno baka claim ujisu umnushu ban paid yaka ujisu umnushu ban paid yaki. Pinban ujisu uladem badulato hakaktin Greek banto kumne kadon kaktin kata grapo kata kabamut dem ne shapo te kabamut ujisu uladem bad ulato grapo kabamut to ulato da kabadem kabamut ulato halor ka pumbum leze dongi nambatai shapangane ka gospel kiong ha ki Israel ki shait siang mau hamalle ki jakaba ki yaid haga pelau ing jongki ki siang mau larangi leit mintarung ilaban yoi hamalle ki jakka ki la siang mau mindate kajuk batimai ki la siang krong walara ki siang rong ro don ki pumbum kapit pat haka inga senjongi ringyong darangi sarman gas ngiru ngilaben yo i ka pumbum kadap da ki kinro ne haka ka yingjongi te ka bamut ladade ka jaka habar kanang bun shushu ya ka pumbum te minta ujisu ula dem badula to halor khae halor umau badon ki pumbum halor umau badon pumpo. Kaya ka ba ujisu lato? Larangi peit haka jutam barim ngiyos no uble ula ay hawo Moses artili ki maut linkinia. Bad uble ula to daw simbriati jongu halor kita ki mau siapangi sipo hukum. Minda haba ujisu unombishar bahok haba ula demban to halor
ki mau badap da ka pumbum u Jesu u kedau ya ki briu ki badon saudong jongu ki babap ya u mau ba pi bap mau pi ra mau Henry kini ki mau ka ba pi don ha ka ti jombi kalong ka dak ka shin jong ka jinglong jombi ha ka kitab ya sakie nong ya to lepa kaba lai pu hindri yung ipule uble un vengno iya ki donut mau bad un ai happy iya ka donut briu minta u Jesu kadau ya ki mau jongki ha ka ti jongki ba ang pe kini ki mau kaba pira kalong ka dakka shin jong ka jinglong jompi ka penpana ya ka jinglong jompi pilong ki briu ba e donut pilong ki briu ba mutlop pilong ki briu ba koloi ban ramau Henry pilong ki briu bam tre ban ken mau ya ka hukum ublai u Jesu u hikaya ki pip ramau menda la shai pin kirlalong kindo pin kirlalong pumpum habang ila stang ya keneka ayam land habang ila yo pidiang ya u de pe hash lama jongi ulindo uong to ken mau ko briu pilong ka demet but ka demet pin lake pai minta u Jesu u kadau ya ki peishane ngato ya keneka jingto haluru mau kumba ublai ulato ban pen kan mau ya ka hukum ublai habakot ka jingim jumpi habakot ka jing long jumpi habakot ka jingim jing duwai jumpi pide ban late pai sha ka pumbum te bale pi ya hala kumne bale pi ya bishar penrem kumne bale pimdon ka jingisne kabamut kai ka ba u Jesu ulato don gi nong to bakut kion kila to u Jesu ulato ya ki jingdona ya ki pop jong baro kita ki bri ki badon khangne haba u Jesu ula stang ban katta grapo haba ula demba dula stang ban to ki ramba ki badon hapdeng jong ki nadu ki ramba hadu ki kinna kila snawotho ayu kila kinma nombishar ki nombishar jong ki ju ki shai to kumne haba wanra yano ban bishar but minta haba ki peit eu Jesu bato bananta ong to no ning kong na pedeng jombi uba hok ana bre kawang no mau ning kong na pedeng jombi ubam don pop kito ki brio ki peit but ki kin mau nom bishar bato ya ki jingdona ya ki pop ya ki jimba kala jonki but ki kin mau ukim utemen ulakin mau ngalong ubrio bala imslam ngadon kambun pop bania kini kikinna te nadu kitemen hadu kikinna kilas tamban ino mau kilas tamban ino yaka donut ba edonki jonki haba kila ino iki mau haba kilas tamban ino yaka jinglong jonki kilas ngautu yaka jinglong pop jonki kilas tamban tit yaka shadem jonki ki ong ngilong giba bakala ngilong gi nom pop banya kaneka kende badu Jesu don gi nom to bakut kiong u Jesu la to halarune ki mau halar kendo heset kabamot ayu heset kabamot jingisine u Jesu la to heset halaru mau kabamot halor ka hukum uble kay kabakayade benyai heset habang ngi ong hoy ngi kongo ya ka hukum ngi bud ya ka hukum lese kalaban longa ain jonga perte lese don bun gi bru ki perking ya ka ain kabayade bat ke jingim brio jongi kabayade bat ke jingim mensiam jongi kabayade bat ke jingade jongi bat ki para brio henre ngi bud ya ka ain klem heset klem ayu klem jingisne ladangi pentre kam ya ke jingim jongi klem jingisne kadon ka jimma yani Henry Jesu la to halor ni ki mau heset kabamut halor ka hukum ublai kai ka bade ben trekam ka jingis ne jom ublai de unom bishar ba hok udang pen ku dia kane ka kente na kane ka pok kumba Daniel ubahok uplai ia ka susana balului na ki kti jong ki nom bishar bam hok
u Jesu u pelai lu diakane ke kende bamdon hok satya bapop namar ka jinglom bahok jongo namar ka jinglom bakui jongo u pelai lu nakini ki nom yakane ke kende nakikti jongi nom bishar bam hok ki bamdon hesed bunsin haki ingas enjongi nios no kalok kalayino ulok ulaino kalok namar ke dao barit namar kamdon omdon shu hesed hakadonut hakamensiem don ki ingasem ki ba im klam hesed klam jingisne klam jimma klam ka jingidu bele haka jingim chonki but hakamat kum gine ki ingasem ujisu wanra ya umau badap daka pumbum banto hakama jompi ladapi im kristan klam jingisne war ladapi bud ya ka hukum ban bishar ye ki way ka jim bishar kan pai biang shapi bad ka jim bishar ka simbriati jongo blek kan kadau yapi de mapi balong nom bishar bam hok bad le mapi don ga donut ka ba ba mod ban kawang ye ki way bu na pdeng jongi ni kwa ban kawang mau ye ki way kalam hesed ni don ru hakakti jongi ye ki mau badu Jesu uto yakine baro halor kendau halor mau badap da kapumpu lese hakaba peit yanga badiapi u Jesu udang tokumne u Jesu udang tokumne yakelis bajrong jongga pop habangis nautu shua bangan bishar yano ngadeban ken mau yaka pop bajrong ki pop bakarau kabangile bunsin ni bishari kiwe da ka baklet yala ka jinglong haba poi ya ka jingtuna jong kiwe hakama jongi ni klet ni rungi long ki bri badon ka jingtuna ka ba palat liam banya ka ba ni bishar pinrem ko himmen ko para bunsin ni pinjod ya ki ingasem ni krantad buram ya kiwe ni pinmong ya kiwe ni pinjinjar ya kiwe namarba ngimdon hesed hapojongi ngimdon jingisne hapojongi tongin karpadi of Jesu hakane ke ukrish bakui bangindup yo kane ke jingshai lem komta u Jesu undem unto persha yangiru unom bishar bahok un bishar pendrem yangi lada ngim kongu yaga jingkot kajomu Jesu be it karku kardo yangi pensle yangi bangindup laban sautu yaga jing kardor janga jingi sine jome bangindup laban sautu bangidon ki donut mau bangindup laban sautu ngiru ngi kinos niyo yakive bishar pindram yakive klam da kongu yaga hukum jome yarap yangi banlongi ba isine yakive enyaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ke jingi ngange Hopefully, Marvin Barbara, long time no name for Kanto. padahal Jesus Christ kun awejemu utrai jingi yau bala kun na mensim bakui yau bala khana kamaiya teisati yau bala shalabin ho Pontius Pilatus la sanar panayau la ya la tabyau la ya shaki baya hagas ni ga balai la mi pati gi baya la kiyo shabani kushang shakamonu play pa badan borbara nang da un pat ben bishari ki bayim bat ki baya nang e ho min sim bakui haga banan ki atolik bakui haga jinga sila ki rikui haga jingma ha pegi po haga jimi pat ka do haga jingim bam jukut amen Like Spa and Yoko. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ya dua ko himen ko para baga jingkinia janga bar jampi kallang ka bapriang pun hau blai upa badan bor barro Drive dating yang jijong pi. to ai ngi karpar ko trai ba mangi ki ben sa lenium ya ki jimaya ba koin ngin la ben wan ra hame ya ga jingoi jaga donur ka ba komen kum uso janga jim penchitam ya la kamet dau chris utrai jangim Amen. utrai undon rank ka bat pim Engkau berpil. talking to you ya la ki donur Ingin dia kisah. tongin ai ai ngu ya utrai ublai jangim Kasih kawan kejai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai thi jangi bat ka jim penim jek yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba koi ko blai badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jangi da ka jinglen lade kramban pindu bor ya ka jing sarang jangi kinom pop bat perlong yangi kinom pertu bud ya ka jing spoon jame haba ni ya ailem ya ka jimbam jangi haki baduk Bat kumta, ngipin don buram yame rengkat bat belin ba kiangen kat ba ngipin pena dakawe kasur yaro. Men ko para hagan ga por ka bakan tang tam tonginang trang. Nagabinda ka jingis nega jungu Jesu. Nagabinda ka bor jungu men siam bakuid halo jongi. Bangindup ya sirim ya Jesu. Haki hinga sem jongi. Haka jinga day jongi hatki himen ki para. Baki bayit batoin jongi bara. Dashisha melongo bakuid kotrai. Katemei jong ka jing kuid barom. Namar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakini gijing terwajangi da kabapa ya umen siem jame kum ka jer halo jangi bakin kalalong yangi kamme bagasnam jangu trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yawu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu Badaka baingu yemi ulakidia yewu badulai halake senran u ong. Toshim batobam nakane pi baro. Namarkane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naka binda jumpi. Wakaju kedu kamenda lalaya bam ula shimia ka kuri badang ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om toshim bat di na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut ya ka ben penmi naga benda jumpi banaga benda ki babun naga benda ka jimap ikipop tolaya kane bankan mau yangam Kosnam bakardor jango Christ to pen koi diagi men siam hadim pen koi pen kiaya ki bapangi bashitam bara yada yangi na amen
ka jim maya jong ka jinge namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia ba ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko trayo pu jonga jingim badia ka kuri jonga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ki ba bit ben ya hakama jome ba ben shakriya me da ka bas ngevrit ngi kar padia me ba ngi ki ba yo binda hakamet ba das nam ukris ngin long ki ba la penyat li khawe da umen siyam ba koin Token mau ko try ke balang jome ke bala priang hastla ke perthei bar to pinjana ya kha ke jingit rengar badu liok pa ba kuit jongi ibil bat marven bishop jongi bar baro ke lingdo bar kirinium token maulam ro hi men ki para shinrang bar kin thei ki bala yo tiada ke bakharman ya ke jingme pan bar ya baro ke bala khlad no ha ke jingis nei jome top diang ya ki shra ke jing shai ka khmar jome to isne ngi baro ngi kar phadi me Barangkat berkemaria te sudah bakuit ke kemei jongublai, u Joseph bakuit kurim jongka, kia person bakuit, u Francis de Sales bakuit berbaru keri kuit, ke balapin semua bahaya me pateng la pateng, indup long ke babit bani benthalem hake jingim bam cukur, bad bang ini yaro, bad pendon borom ya me, dau kon jome u Jesus Christ. Dahu lembadu badhavu kallong hameyu blayu pa badan bor haga jingelong kave jungamen sim bakoi barro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. kohimen ko parato in tuwai naga binda baro ke jingdan kam jungi baro ke jing tumu jungi ni tuwai kadba ni pen kre yalade ben rung haga tayo bakoi baka bor jisu kanang sa iso hapo jongi bangin don ke jingisne bangin don ke jingi bangin jan bar jisu bangin nang kedup ya kibab talot bor bangin nang kendiu ya kibab lui haki hingga sem jongi haki imlang salang jongi bangin dup long shisha kum ukris kopa jongim baka bening kalong ga bakui ka karteng jome kanwan ga hima jome kalong ga mon jome ha kendau kum baka bening Tuai yang iminta ke jimbang jongi kabahala kasni, batam maap yang igereng khan jongi, kumbangi rungi maap ikapeles niu yangi, badwa telam yang isha ke jimban shoy, and rate up light yang yakabasiniu. Top light yang ingi karpad ko try na ki jing siniu barro, haga jing spoon jame to ai jing sub jing sign hagis ngi jongi, knambada ka jing arab ka jing isne jame, ngi light barro bona ka pop, but ngi yo jing yada na ka jing jar barro. Kadbangi dangap kemilindi aga jingarmen bakui, wat ka jingwan pa junganong penim jungi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ me ubala ang haki apostol jame ka jingsung ay happy, ka jingsuk junganga ay happy. Wat pe digi pop jungi, Henry aga jingay junga balang jame, but haga jingspoon jame, to ay hakaya ka jingsuk, but ka jingatale kawe katkum gamon jame. Mame uba im badabasensha junom la junom Amen. ka jing sugutrai kandon barabor rengka bat pim dap da ka jing idu Kristo ngi ai markelia
hakami ukun lambro jungo ble hakami bakit naga pop junga parte sukito ke bala korja ke jingawai jungo ukun lambro Jesu Isna nguya me ba melawan hamu ka do dur ka men siam jogi melonga hesat Yahweh melonga chingisne isobe ed bar ba me isni yangi mela jid yangi me pen kantang yangi lembaga communion ba koi ba communion men siam parko kardo yangi vai ba shimenda ha kene ka mas ba koi anne hakama jo me ba ha online parko kardo yaki men koi men yai ke ba pangi ba shitom Dimai ki inga sem changi Baginum ben rem yano Baginum bishar ben rem yano And regin fred aga chingi sune Ben kuduk yaki bat lot board Ben kundiu yaki bat lot board aga chingi jame Yesu karko kardoru yaki bat pangi bashutam Kibat yaha ing changi Kibat yaha ki hospital Kibanang shop poet mindagasni Kibanang shop sumar yaki hospital mindagasni Ay baga board jo menang yaha lo changi minda Lembaga nagi yukiris bakoy Katbangi dang duwai hakama jame Pei disne yangi ko Jesu Pei disne ki himen ki parajangi Pei disne ki kon ki tijangi Pei disne yaki bai batoin ki bala sakama Yesu ay baki nang yaw mahad yaki jingisne jame Ki jing
ko ka jame ha ka jingim jogi ai boring ko Yesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah la 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 Jesus 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 hallelujah la 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 Jesus la 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 hallelujah hallelujah tong inia duai endala penkalai ni ngi daga jingor ko janga sacrament jame ngi karpat ko trai ba lemba janga enyai penkod yangi nagi jimlin basiniu badakaba ngi bod yawu Chris ngin penstet yala ki jingjam ban poi shame dau Chris utrai jangem Amen. utrai undon reng ka bat pim Rekat bat hero. nguya ka kle jambi karpadi ga jingor ko now jisu to palai de ki pop ya ki pai jame ki ba khot karpadi me ko trai ngi duai ba da ka ba ki im ka jingim ka ba khoi kin amsha pinjin ja da kano kano ka jing suniu dau Chris utrai jangem Amen. ble badan bor baro en kar ko ya pe upa baru khon baru men sem ba khoi Amen. yali suk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ga jampim Isamo Yahweh. ko himen ko para ki babut yangi ha ka YouTube snga babut ya ka program ka ba in sodon how banai banwan nadu shi tarik hadu lai sau tarik min step ni don ka passion retreat ban puswan jilliu halor ka jingsha shitam jang jisu nang da how ni how banai banwan ni don ro ka retreat karpang kana retreat ngila bu ya ka poster dadak piyoi yo chano pide ben sam yekiwe lese ha po ka rika sales don bongi shikurim bambat yo kon hadin ga jing shong kha jongki ba kito ki shikurim kinwan chimenda ha ga ne retreat tangi shikurim bambat yo kon kin sawan chimenda ha ga ta retreat kabangi don arpusaw arpusan arpu in tarik ubanai april pila ban register ru ha ka blog jongi jonga HRRC pila banai kerteng lese hangi ruha ka mobile phone ne WhatsApp kito ki badon ka jingkwa ban manchi menta ka ne retreat Nambar Andre Pusat.